pam usi mu pam eko ebi aye na ehuru kan yi ye na ehuru kan yi because the video no the yahu video no wa hadi but o sha me so come na me didi ya say edwadifo wo ho ma dwalai pa enti ma ye ntiase ede na ekoso wo ho ankasa sa amana na o matu no mo de ye den so mani ni wasi pe yi na so dia we bi ka bo ho ntu no amana kasi a de ho no ewe uba Suame dwumi ha no a de ho no a ya man se ehunu so dia we dia tutu no ya bi na ye se ya bi che se Suame interchange no ya bi a omo edi hojuma wala bi company no omo enya mo le hojuma na ebi na mo ye no na ekobi se ni se Suame about no so no ho na wet company no omo part ahodo a mo twi su di free barakasi ebi twem na omo no no ya bi twem be se koma omo le te santini town no ko ba me ni aka se kuma se fon be biara issue free barakasi dam za to hono ebi ba kuma se omo no no ho ene de be na enam enitiri ana so na bra interchange ni aba to no omo yi pipes na edi free round about no kasa so enti diversion eso mo ye na omutumi di fa fufu abitumi ama nsu no etuma apno na omodi ombo ye no enkwese isi ala na enfa ha mu asante no ani na ubi west coast and our company ni want to paper we free Suame ankasa eba no we do what more obi ekon no and say start omodi ato igwanin fini a eye kon bi da ho ni ku ya igwanin kase mu eti woni de metumi aka say bra omo di tuko nyina no na omo ekata so na omo de pipes ni ehiem na omo bi so omo ye di sa ade ko mu na wo ye amana no a de ne ko bi ni de bia egbebi fo nka ankasa no ewo na ehori ebi omo bi ho no na ehso omo toa so na ne be fa ase ho ebi ko pie state west ekwan ni mu na won so no ka ja egbebi fo ji tumi nya kwan no so eye de mbaye na wo amana no a se omo ko bi fi no drive ko na nka so ko bi ya ase omo toa so no omo kire se na bi omo twa amande ato no electric post ahudi bi fi ko and a free transformer ba ko bi si Assemblies of God Church asori bi ani so ewo amene ho a wo ye be state ko ni ho no ewo so bi ani ko no amount wo de na ye rally park bi a omo eni bi ho de ko sofia ani adankwa de ni ani ko ba efi obi akọ nyano omo le bi ho sa amene ho na wo bi ebe ko ye dwumu ho no ọ̀pọ̀lọpọ̀ na transformer ba ko fi ho na contractor ni kire se asese wo mu yi sa transformer no esi nkyɛn na mutumi bi etwa amon fo ho yi ebi light no e pose no bi no so ebi nso abɛn ba bia so mu bi fi ho se de bɛ ya mutumi na ɔmo yɛ ebi na mo na yi na ni ana mo bɛ la titi company amani ese ɔmo na yi sa eyi na mfiri ho transformer no esi nkyɛn da bi mutumi ayi ebi na nko so ni yi na so mutumi na di ti si bɛ bia ɛne ɛyɛ mo tia ɛne kwabi asu mutumi ayi ho ebi na na yɛ mo aho ni so mbe be ye fi ho e ko be na otu ni nkoni e le di ko mo ho ni ana so e fi ma ani ni abi a ya ha ni e dey Akoma ECG for so mo be transformers no na ono onye na djuma ni in terms no onko no e no na ya asem ani na akoya asem a akofa America se na da ho bi nke di fo mo ho ni ni e ho asem bi e kase yetu amene be parts bi be ka se ti sa me bia nhim ni akata so se wo ye efu what company ni won no bi wi ani e de ni Suame ni sa de no a omo de wo ni tu ko nyina no wo mo kata so ama e ho fo nge metu aka se wi won ma omo de ni tete amene a yetu akata so ye de part la sha se e wi no abi de ni e so a ko ni aye kama ase akata so ya obetima na adwuma esa pepepe no good na bi copy state west ẹni ni opposite wọn no ẹkọ ní na akọfà àti nàbẹ ẹmu ẹ láti pèsè ní transformer ẹsẹ wọn mu náà ọmọ mẹyìn firi wọn no láti fìfọ ẹbi ẹgbẹmọ sí mu a ọmọ yẹn ọmọ adé nsẹ ọmọ bẹ yẹn firi mẹni na ẹgbẹdìfọ ní pèsè amúná no abẹbẹ store mìínú a stores mìínú ní ẹntẹm ẹhọ ní soso no ẹkọmọ ayé sẹ dwẹ ní mfimfini ẹhọ no no ètò sẹ ebi na ẹhọ náà wọ kọ a mpẹsẹ yẹn no ọmọ ẹgbẹ bìí nyinaa no ẹkọ ẹkọ ebi soro sọ ọgbẹ ẹgbẹmọ náà ọgbẹ yìí sẹ kutu amuna no egedifo ni no akọ fi ta soro a je se ono awo ba
ɛyɛ bɛrima na so ne die ne store no mu a jacket Suame, yes, me per this angle. But it means omale cable na omale pipe na bedru ba bia. E also mo to aso. Afa me wura dwanim ho. E also mo to aso na omdi wura dwanim. Na omdi twam wo ho. Now contractor ne say e wo say sa post ya ye hui. E also mo ye ho adwuma. Na omo yi free ho. Na omo be lay pipe no mo kata so mo wie kra no be so mo sa de be si wa. Enye problem. Eno na ama ba no, eze ma no ba bia ba pa ba bia onam hwe. Bi mu de omo fu nyina na efro ayi. Ase wa koto be pobi na woni mu na o hwe. Ah, eti ade ehu edifo na nka na stores na ye twa kwan no ato mu hwehwe no. So we e fa no a e ko no ba mu hwehwe. Eni ti so bi na betuna aba we store de kwa no. So bi ya oni go de ni gina mpo. Te amon de keep a wa kan bi dia kakra dia e so to amon mu. Eni ti ani na de aye ebu mu a be ko be na atwe ye ni. Oni ntumi ni mo store ni ma ye ho hwe. Omo ni ese bi ase e contract ni o ye adwuma no on beka ho ase mu abra omo ko contract ho ni se sa be bia adon na de wo be ye bi ye nko an so ha ni mu a ejai ana on contract ni bi che mi se la ti company ni eno me yi post ni kamfo ni free one ma ani na ko leti e hu abeto hu sin na e atoda ko e ma ni bi ko page e bi ti am ni e se so wo am so bi ba no ba beta bia hu fa no wo fa wait sa atwede omo de atwene hoyi enipa do se ne betima fa so ewo omo de eno ha dweza enti anopai we de we ye send information no to ECG form monko ye adwuma no entem so we mu betima ye no ten we mu betima ye the former you imagine say e ka ba pele ni anu e bia da no on by demonstration bi tia even contractor and asset the Latisi company say so ama me post no e free one meter women free ho na e cost was here plan am ma plan ni plan wa me opportunity we mu yentane bi di nya sa ni nya ni de kan say omo de no ma aswade say omo bi ni ye di na me na ye be tuatu no mu e me ade ni free ho na we ni so ye di na ye ni ade so ma omo so ọ̀hún ní ntúbi ní ibi èmi tìǹyẹ amántí sí ebi ìbí ẹ̀mí nípa bí tó àmì lẹ́nu mímu ètò ìtura no ẹ̀mí ní ọ̀hún wà bá bẹ́tù ẹ̀mí sí ọ̀nùmá omi ń sùn fún ẹ̀mí gbẹ̀gbẹ̀ ọ̀mí ní ẹ̀sẹ̀ simple message ni ẹ̀sẹ̀ ni di akọ Kwame mi da se very simple message ẹ̀na ẹ̀sẹ̀ ni di akọ I mean they should work on it. I think water company ECG omo miri na in charge of but I say brand Matthias say ECG for no so mo yomojuma nti omo nko ye adwuma wo so mo because I know say there are timelines a project bi awo ya o e bra wo de to ho because e ho na say busy area na yes approach Christmas no e ho ye busy nti omo nyama omo no nya ba bi ntina but I also want assembly no municipal no so omo so na oni e friends e dwa no me boa omo na dwa no omo dia nti omo so nkom no mo interview ni mama no mo ni omo ni so ada say do ba bi na say as we you ani a na ha dwinti yes from mo ni omo ni omo monitor process no no mo say water company any ECG no omo betumi put together ni omo was omo na yes ana social ba o yes ana social ba amanfo yin ska o oh yeah omo yin 20 say we si fan say shewa 2 months 3 months na se boja ni betwe money pa na on tumi ntran shop mu nidwa na no na ye so bi jasro na wode wa ayi bi ode go so video mu say shops ni bi ya to mo ma video ba ko na nipa ni gina for de auto ade ni mo oyima no de aso o say nsu blame we nsu enye blame no o say nsu e be say mo nye ho adwuma ntia because area no ye very busy area I was say shops ni bi on so matutum ai enti until when and obeko so ato sa shop ni enti we ECG for say monte ya bia mo de abana ba mo de bae no mo nyama gi sem be fi o mo because so I say what's up bi ba mu ne ade a munya ne ntem na bedru ha munya na mo nkonkoye na contractor no lay pipes no na onko ne ba bi very simple we ECG for madwuma transformer tuning na for there munya ne fast ne nkoye what I say entry geo security services say men kan kire o say
na menka